Kapitan Enteng! Ay! Na, Marituyang! Anyat kat katawam! Ay namaray! Naragsakak-laang! Nakaragragsakak! Unay! Ay, Ay namaray! Ipasimuda ang day tati ipapatukar taradyaw marikwanang talaga ang Paskon! ah, apay aya! Anyat pa karagsakam! Ngamain talaga Christmasan! Ang saya-saya ko talaga! Bakit ka naman masaya? Kasi Christmas na eh. Kaya masaya ako. Kasi maraming magbibigay ng regalo. Na, Kat amo maray. May sakanto amang tagkanyak itiregalo. na, dayta ti pakaragsakam ita Paskwa, tadamangtad kan kay ti regalo. Katuon amaray. Ang amamong kaday ti kay papananti Paskwa. Kat Paskwa. Panagraragsa. Panag-iitad itiregalo. Anya pay, adda pay pinaka-importante akayat asawan ti Paskwa, Marituyang. Alaman, ibagaman no talagang amom. Panagraragsak nga raw. Ay na, ti Paskwa, Marituyang, kat pananglagip iti panakayanak ni Hesus Kristo. Day tatiga po na ang agragsak tayo. Asaan kat ati regalo ang maawat tayo timang paragsak kada tayo ita Paskwa. Ayun Tamok. Intay agragsak, gaputan na yanak ni Apo Hesus. Kat sinubot na dagiti basbasol tayo. Katuan may. Amok day ta marikwanang. Enteng, asino manadjay inikam iti kwarta? Tainan ako iti bunyag. May nagdawat iti pamaskwana. Ay, may kasanga pulon day dyan nagkidaw iti pamaskwana kanya. Manungay tinted mo. Ay, limagasot taday tamot lang ti kwartak ita. Aya, Ay, naskin nga glamang akong dungaw. Da. Ngamin, ang mga noon damanan umay nga inanak ko iti kasarwan no bunyag. Kahit agdawat manan iti pamaskwana. Ay, ay kat ano sa mun Ikamlat ta uray sagsasangagagasot. Nang runa, taado damat ako nam. uwan nga rod. Ay, nood da, ikak ida. Agam no awan, ay kat pasensya. Nagmayat magtanday ta may patpatukar di ta radyo apang Paskwa kanta, close friend payo lang. One close friend? Christmas na talaga? Barakan ka dahi ti arigalo Wow! Ay, nay. Asino tinangtad close friend? Regalo kan ka Paskwa nga ruday. Aw, antoy aw. Thank you, close friend! Imbag man, tanalagip nak na ikan iti regalo? Katuan Christmas nga raw. Sige, inakon close friend. Ay, mabit lang, close friend! Tangay inikan nak iti regalo. Pagmeriendaan ka mat, One close friend! Nagluto ak namin iti pansit kan-kanan. Isa at paramanan ka! Lukatakman tinintid ni close friend a regalo? Oo. Wow! Shoulder bag! A color violet! Kita man ana imbag? Ay! Wow! Nagpintasan na shoulder bag? Wow na wow! Violet! Umayak man! Ay, sumrag kalata na. Regalong ka di dayta. Shoulder bag a violet? Wow, nana. Amulatan ni close spring ko arog ti paborito ka kolor. Violet. Regalo na kan ka dayta. Wow, nana. Hey, nagpintasan niya. Wala raw.
Anya ti masapul mo, taymay ka na. Ay, kwa, Violet. Umayak ko matumulong kan kay ti laundry shop mo. Tanay, Christmasan, ngam awan pa'y makukwarta. Ha? Sige nana. Ngamjak kaya ti sadot Tano makita ka sadot ka? Saan ka aswilduan? Wan, Violet, agagata kaun. Ikaray, promise. Ay, nyamutin. Awan pa'y mangtid kanyak iti regalo. Asino ay tinamnama amangtid ko makin kay iti regalo? Oray asino Ay na, tuyang. Di mo namnama ay nga damaawat mo ang regalo. Ay, kasanuak ngay nga rod nga agragsak. No awan regalo maawat ka. No siya, talaga adi ka maikan. Tawan mo't igatan ko iti bungonag nga itid cooking ka. Ay, Pasko ang agpaisaw. Ngam nalidayak may gaputawan mang regalo kanyak. Angam, sana balay. Igatangak ti bagik iti regalo. Inton ikanak iti sweldo ni Violet. At iti regalo kan Uncle. Sapay lang ko mata magustuhan. Da. Christmas wrapper mo't abag tinagpintas anangik ka. Sige Uncle, lukatam ta kita. Ay, oo man. Uy! Daytoy ako boy hatiin regalom kanyak waraw. Wow! Wow, manay! Bagay ko ito. Wan Uncle, bagay mo lang unay. Ay, na magusto ak launay. Ay, thank you ka, anak. Ay, mabait lang. Tainak mo't alain ti binungon ko ang regalo para kan kakaanakan. Ha? Ay, sunglass da jacket. Binungon ko. Apay nga imbagam nga Uncle. Surprise ko mamut Sana balitan ng inaasan gas. Aya. Ang mistake Rumbang ajak imbagbaga agpaisutap no surprise. Okay lang Uncle. Ew. Sana balay, tako namut ang inginaan na sunglass. Ay na! Nagmayat ta Christmas song amay patpatukar di taradyom marikwanag. When Mare, Merry Christmas kan ka, Maribanang. Merry Christmas, marikwanag. At da regalok para kan ka, Mare. Aya! At tuy Ay na! Agyaman ak Maray! Ay na, kinapuno na adam regalo kan ka, Maribanang. Mabitlaang Atoy, Maray! Ha? At da talaga regalong kanyak, marikwanag. Katuan binungon ko day ta idirabi Ay na! Thank you, Mare. Thank you, Maray. Marituyang! Dumagas ka pa'y dito balay. Apay maray! Umay ka! Taday pakitakan ka, Maray. Umaya kun maray! Ala, umunag ka, Marituyang. Apay kaday maray! Ay na, ipakitaklaan kan kaday toy. Kita Regalo mo't day ta maray. In regalo kanyak ni Marikwanang. Kita ay na, nagpintas awalit. Tay paatidog awalit day toy, Maray. Ha? Ayun, sakit nalagdaday ta Ay na, magustuak talaga day to'y asagot kanyak ni Marikwanang. Nginginaan day to'y aklase ti walit kahit. Ipasikat mo lang kayam day ta regalo anaawat ma. Ha? Inak man langal! Sikat! Itaam daytoy regalo kanyak ni Maribanang, Marituyang. Daytoy man, Nay, batrum mo't day ta. Ay nagpintas Nagmayat ti kolor na. Taping! Wen, Mare, may bagay kanyak.
Apay ngay anasken nga ipakitam kanya. Kat impakita klaang mo't Ha? Pasika? Dita ka man langan. Che! na. Nanatuyang, nagpintas na talaga dito regalo nga insagot ni Kwarog anya. Alakit dain. Irugi kun ti aglaba. Tapno isupay ti matgadak itangal daw. Ha? Kasla masaron ka, mat nana. Adula amin dagita regalo. No siyak, saan nga importante dayta? Amom, nana. No regaluan na ka, ti may sa tao. Kaya't nasawan, napatig ka kinkwana. Ha? No aduda amang tad, iti regalo kin ka. Kaya't nasawan, aduda amang ipatpatigkan ka. Anya? Apay, nana. Awan ka di pa'y naawat mo a regalo, ita a Paskwa. Ay, ada gayam regalo kanyak dong. Thank you. Nagpintas arilo. Ay na. Ay katuan malipatan ka kadimot Siyempre, saan Ay, ura siyak dong. Ada mat regalo kan ka. Mabait lang ta alak dito drawer ti lamisaan. Atoy. Ha? Kwintas kan pulseras banang. Ang perlas la dayta Taday talaang ti kabailan ti kwartak. Ay, wow! Kwintas kan pulseras. Ay na, nagpintasan inteng. Ay na, magustuak launay. Sagot ko kan ka itapas ko. Ay na, agyaman ak inteng. Agyaman ak unay. Agyaman ak mo't iti inregalom arilaw. Banang nungu. Nay, papa na maribanang. Ijay man ile. Ay, di mo kadhimadlaw ti kwintas kan pulseras ko, Maray. Ha? Ay, perlas dagitoy, Maray. Katsagot kanyak ni Inteng, itaapas ko Siga ngay. Anya ti regalo ni Badong mo apamaskwanakan ka. Ha? Ay, saan nga importante kanyak ti regalo? Ha? Saanak nagbibisain, di ta ka man langan, pasikat. Nakaungat mateng. Ay, jak mat ipaspasikat. No di kat, impakitak laang tuy kwintas kan pulseras ko. Badaw, adda ka din na iremedium akwarta. Awan nga raw. Awan mo ngamin masapula ka panggadak. Anya ka mutan. Awan pa'y igatang mo iti isagot mo mat kanyak nga asawam. Naskan ka di pa'y daytaya. Awan lang nga ro din makukwarta ta. Katuan Christmas nga raw. Siyaklaang ti awan na awat na regalo. Ayan niya matan. Awan nga ro kwarta nga igatang ko iti irigalokin ka. Kaya't naasawan, sana ka napatagkan ka ba daw? Nga ba, hindi nagpahikan mo titiregalo itapas ka. Awan nga ro kwarta. Regalo na hindi nagpahikan. Maminsan laang iti makatawan ngam di nagpahikan. Tatabadang! Rumuar ka biit! Umayan! Aw, ang watam day tao, itatabadaw. Regalom kanyak daytoy, kuaraw. Wuntata, nang bungunak mat iti regalok aparakan ka, tapas kwa nga raw. Agyaman na ka, kuaraw. Makaawat ak madlangay, iti regalaw. Sige, nakaun tagpasadak pa Indagas ko la deta regalo kan ka. Merry Christmas, tata! Merry Christmas, kuaraw. Thank you. Anya nga taday ito'y regalo kanyak ni kuaraw. Lukatak man kiday. Aday ta. Nalukata ka. Nay. Nya nga iday tayo. Irwar ko man itibag.
Aw, sinilas ang nagpuskaw. Nina, nagpintasan. Nina, nagsayatan. Sakit. Nanay. Amuna tisay-tisakak Wayne, pag isaw itisakak. Ay na, nagsayatan. Ay, malabsak manunday tabalay tamaribanang. Marituyang! Lumagas ka pa'y Itian niya aga po. Tapno taapalan nakmanan. Ay sanay, jakun italtalan. Maray! Jakun ikan kanaw. Para magdakin ni Marikwanan. Ha? Pasikat daadwa. Ay, agdiretso ako nagaway. Maribanang, amom kade, kasla kaguranak ni Marituyang. Saanin ang dumagdagas dito'y tersenak, kundi pa'y tumalyaw no po kawak, tay libre ko maiti merienda. Oray siyak, Marikwanan. Kagura nakmatan ni Marituyang. Abay nga ta. Amangan no umapal. Iso ti amok mare. Ibakitak ngamin kan kuan na ta inregalom kanya. Ha? Ay, oray siyak, Maray. Impakitak matkan kwa natin regalong kanya. Kat pasikat kunana kanya. Nalabit nga umapal, mare. Nalabit akasta. Nalabit nga awan na awat na regalo ita a Paskwa. Isu nga imapal. 100% akasta, Maribanang. Anya nga ta, no ikanta iti regalo. Ha? Tangay Christmas. Give love on Christmas Day. Ako na day tama ipatpatukar di ta radyo. Wala, mare. Ikanta iti regalo ni Marituyang. Parang rumagsak matirik nana. Sapay Christmas mat nga rod. Ay, wen, Mare. Tanalabit, awan tinaawat na ita a Christmas. Iso adatan timang tedkan kwa na iti regalo. Mare, imay kami kan ni Mare kwa nang dito'y balayo. Tada ited mi kan ka. Adto iti regalo kan ka, Marituyang. Adto'y matiregalo kan ka, Maritoyang. Ha? Adda regalo yu kanya? Wen, Mare. Give love on Christmas Day nga rod, mare. Iso nga ikanda kay iti regalo. Ay nagyaman na kada kayo ako kumarak. Sa wakas, ay, damat lang nang kanya kiti regalo. Nay, agsangit kamutan, Mare. Ay, un maray. Gaputan na kaawat akmut lang nga niti regalo. Ay na, Merry Christmas, Marituyang. Merry Christmas, Marituyang. Ay, Merry Christmas kada kayo, Marikwanan, Maribanang. Agdan to basit ilutok, intong malam, Marituyang. Umay kayon to kan ni Pari Badong. Taag kakanta tayaw, ijay balay. Ha? Wen, Mare, maawis kayo kan ni Pari Badong. Ay na, pagyamanan mi kinibadong kaw, ta inawis na kami ita dito'y balayaw, Maribanang. Kapitan. Ay, katwan na. Karo ba na kayo nga ron? Iso maawis kayo. Kaya't kukumatiagkid daw iti pamakawan da Maribanang kan Marikwan ng kanya, Kapitan. Apay, Marituyang. Anya ti ikid dawam iti pamakawan kada kami, Mare. Gaputagim mura akada kayaw. Nga main iti panagrik at paspasikatan dak iti kalabas. Ay, sorry mo't ano kasta ti nakaawat mo, Mare. Kat itata nalawlawaganan ti amin. Ikatam kumantiguram kada kami, mare.
Wen maray, tanakaamiri sakmutan. Iso asuray kada kayaw. Kasta unay, ti apal ni tuyang ko kada kayo ako mari na. Kaputada na awat yo, arigalaw. Idinto tayo sa ukit awan. Sa lanaragsak, idinikan nyo iti regalo na. Katnuawan na awat mo arigalaw na natuyang. Di pa'y kataging gaita. At dapay lagura di ta kaunggam. Ay, kastoy ti maibagak maray. Saan nagaputa Christmas? Kahit namnamaam nga adamang tatkan ka iti regalo. Amom ka di, no niya ti importante a regalo kada tayo. Kapitan, Ti salon at tayo. Agyaman tayo kit di ata na salon at tayo. Dayta, ti kang runaan a regalo kada tayo. Tibiyag, kan salon at tayo. wan nanatoyang. Husto ni Kapitan. Ti salun at tayo, day tati kang runaan a regalo kada tayo. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junreb. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Naragsak a Paskwa kada kayo amin. Kapitan Enteng. Lost and found! Lost and found! Check! Ano ti lulos and found mo? Nabati nga ro ti pasaheros kaw. Payaw. Sino itakin ko iti dayo ta? Iso nga ro nga yan announce kaw. Lost and found! Payaw! Lost and found! Ay, kukuwak day tapayo. Ay, Wow. ay, Ay, may mga ro talayan na. Nabatik iji tricycle mo day ta. Imbag man tayo sublime. Amin ko ma-tricycle driver kat kasken ka. Talaga mo takasta ni Chip. Awan pa'y nabati iti tricycle na. Adi na insublay. Lagi pa, no sa dino tinangibatsam, di ginatang mabugoong. Laglagi pa nga raud. Ungat ka lang nga, ungat ka sa nuko maamalagip ka. Tilan to mga may maliplipatam kay. Lagi pa, Di na nga rod bugkawan na. Sa anak atulang. Laglagi pa nga raud. Lost and found! Ah, Nana to yan! Umay mo alayan dito nalipatan mabugong iti teresina ni kagawad ko anang. ha? Ay, mabit lang ko raw. Ay na. Ay, agyaman na ko raw. Tainyag mo dito'y balay. Ijay gayam tinakalipata. Uladan yun ni Chip yung akwaraw. Ada mabati ti pasaheros na di tricycle na karga, isubli na. Believe kami nga ro da talaga kini Chip. Idol May. Awen, Idol May. Idol May talaga. Isumit nga mintin suro ni Uncle Kao. No ada mapidot yaw, isubli yung iti akin kukwa. Dahil tatin suro ni Uncle Kao. Iso ano ada mapidpidot yaw. Isubli Ora. iti aking kukwa. Ay kapalakpakan tayo ni Chip yung akwaraw. Anya nga tatipalpalakpakan dagiti tanod nga agmi-meeting ijay plaza, maray. Ay, jakman amaw. Madama ti meeting da. Meetingan ni Kapitan Ida. Ay, Ay, Na. anyamat ten. Maduman tingilawan. ay, itaypay asip-sipatum dagita ang nilaw, maray. Kasanaw ka nagadumo nga men. Ay na, ijay balay may. Mamati ka. Awan apulos ngilaw. Kasano ko mga awan ka nagado. Adda nga min pagababog may kinibatong ka. Hehe, nagmayat tupay. Kabuteng atalaga dagiti ngilaw. Naggatangan niyaw tagumatang akbambay. Kaya't ko mapukaw amin ang ilaw ditoy. Saan mi aginatang maray?
Ta saan mo't agagatangan day jay. Kanya nga ron ngay. Agoray kata irwar ko dito yung bulsa. Hop. Oh, day tuyo. Na, litrato mo't ni Kabadong. Black and white. Idi ka ubingan na pa'y dayta. Wen maray, kabutang dagiting ilaw kan lamok day tawi. Uray kita ma, idisok dito'y lamisaan nga ado tingilaw na. Nan, kitaan taman. Oh, haha, makita maray, timayaban dagiting ilaw. Aywan. Naulaw pa'y dagiti daduma. Kabutang pa'y adagiti lamok. Uray kasano kadakkel alamok. Uray pa'y jay karorong sutan alamok. Kabutang day taladawan ni Badungkaw. Hindi bagbagam. Di pagchichismisan dagiti marites dito abagatan, Chef. Mahilig ka talaga iti chismis ko, Sep. Mayat da itong istorya, Chef. Istorya nga rudain. Di ka nung retrato ni Tata Badong, akadaanan. Pagbugaw da ka no iti lamok kang ilaw. Di ka man. Chef, ado ti nakakita, idin pakita ni Nana Tuyang. Agbilbilib da nga ron. Aw, kas di ko mamot litrato tanya. Wan ko ma. Ang mga numabalin pa paghabog ka dagiti agtatakaw. Paray, anya tinakabitin iti redaw yo. Ay, awan day ta pare. Di mo latan panpansinay. Sandali lang. Litrato man. Pangbutbutang kumot Anya? No, kabutang dagiting ilaw. Kinlamok day ta ang litrato pare. Aya! Iso nga uray dagiti agtatakaw. Kabutang damay. Nagmayatan. Nanipod din bitin ni tuyang ko day ta ang litrato. Awanay, agtatakaw nga umay dito'y balay may pare. Uwan nga rin, kaya nagadupat ti appliances yaw. Dapay kasla time machine Iso nakarelax kami lang kinituyang ko pare. Awanay, tilamaw. Awan tingilaw. Awan pa'y agtatakaw. Apay ngay maray, tawan metlakom abagas. Naibusanak. Kasanaw, nagngina mo ngamin una yan. Ibaon ko na ani Badung ko amapan gumatang ijay ilay. Ay, huwag kaya mare. Ang dala malagip ko. Anya nga iday ta. Mayat gayam nga agpaiso. Apag bugaw itingilaw kan lamok di literato ni Badung Mau. Anya nga tanubuludak man. Pagabog ko kadagiti lamok dito tersenak. Wunto maray. Sigay, ipabulod kuntukan ka. Ngam, di mo istoryaan iti sa bale, Ang mga noag dinamag taw, kat buludanan ti amin a tao. Hindi ka madanagan. Diyak istoryaan. Sigay, inton bigaten a buludan maray. Tamapan pa'y makitsinda ni Badung ka. Itugot na day taaya. Kat no swerte day taw, no maikabil ijay pitaka. Kasano ko maswerte? Saan ang maibusan iti kwarta jay pitaka, maray? Ay, nagmayatan ngay. Nagmayat Ado, ti pakausaran day jay alitrato. Bulodag tong araw. Nakadahanon tan dito cindaan, Tata Badong. At to'y diplitay, kwaraw. Awan baryamon 20 tipliti ita. Keep the change, kwaraw. Awanan ti baryam ko na. Wala, inak makitsindan. Ayan nandiyan basket ka. Igam mo lang aruday. Ay wala niya. Kat no mabatim man day basket mo dito'y tricycle, isublik matlakan ka. Malangaraw, mapana ka, kwaraw. Ay, abuy naman paseros ko ni Tata Badong. Nakagpasad. Nangisit a pitaka tinabati dito'y tricycle ka. Awan mo't sa bala paseros ka. Nilang Tata Badong. Ay, ukwa na siguro day tayo. Kitahag man. Chip, talaga pitaka ni Tata Badong dayta. Di ka natagaray. Abot mo ti pitaka na. Uray Tanda dito'y tiritrato na. Nagdaanan na idin sapay panawon ti hapon. Padasan tayo man apang butbutang ka dagiti agtatakaw inton rabe nagrunda tayo. Ha? Di mo isubli daytan?
Dapat nga isublik nga eh. Kahit saan mo ako kwa? Isublim tayo ka ni tatabadong, Jay. Basta di kag tagtagaray. Usarin tayo pa inton rabe. Ibagbagam asyak ti kabaw. Si kamagayam. Ay, yak nga rod malagi. No sa dino tinakaibatyak di pitaka. No ije nagluganak at tricycle. No ije naggatanga. Lagi pa no asino tinagluganam. Ni kwaraw, idi nagpailiak. Iso lang matan, di malagip ka. Nabatim siguro iji tricycle ni Kwaraw. Isubli naman siguro no nabatik iji tricycle na. Sapay buludin kumapay ni Marikwa ng jay litratom. Ano nun na? Pagbugaw na itilamok kanilaw, iji tirsina na. Retrato mo't ni pare badong dito, hindi bumaritaw. Black and white. Medyo kupas pa yan. Angam kabutang dagiti lamok kan ngilaw ka na. Uray dagiti agtatakaw. Dana. Kagatan na tansa mo tinday tanga asaw. Aw! Apa taulam? Wala. Ada makaungit. Tapmod adda makaungay. Na Sa kung to ipakita dahito yung retrato ni Tata Badao. Itain taman mo kabutang na. Sige. Sus kagatan na tansa. Ipakita mo dahito retrato ni Tata Badao. Wala. Ha? Na. Kita man kalaw. Ha? Uray la agat tras di asaw. Dayjay, timbarayan. Ay, permia talaga ti butang na. Mayat dayto apang butbuteng Ilamang mo dahito angkal. Ilamang mau. Ay, apay ngay mit. Ay sus. Ilamang mau. Apay? Lumabas ni Nana tuyang aw. Ha? Amangan numakita na dahito igam mo aladawan. Ayan tay bulbulo da kalitrato ngay. Imaduman tingilaw dito yan, Maray. Ay, iso nga rod ti umay ko ibaga maray. Tamapukpukaw di pitaka ni badong ko anak kaikabilan ti litrato na. Nakapukawan na. Di na nga ron malagay no nakaikabilan na. Kung naklakit no umay mo ipabulo din. Naglugan kat ni badong kaw iji tricycle ni Kwaraw. Ang mga no da ijay. Insubli na ko man Kitkitaan nakmat alimabas ijay abay dakin ni Kapitan. No ipukpukaw pa ni Kwarog no da mapidot na. Apay ngay, tawan mat apulos tagtagarina. Sa bali siguro tinakatnagan na Ang mga no ije palengke. Agron dati no rabi, Chef. Dadamagan ka di pa ila dayta. Siyempre Anya ay tarmas tayaw. Awan. Ibati tayo dagiti pang urtayaw. Narigat ya gronda na wan armas. Nangruna no adda dagiti agtatakaw. Armas pa lang ti biro ka. Ipakita ken ka ti armas Aw. Ladawan ni Tata Badong. Ipakita tayo lang iti agtatakaw. Uray manuda. Agatras da. Agbuteng da. No siyak, ag nervyosak. Kita mo na. Kunakken ka, mayat na ito yung armas. Awanan dagiti agtatakaw. Tati niliwan dagiti pulis. Kano nagado ti tinakaw da dirabe Dingwan pay. Ta ibagam nga awan, Kapitan. Ay awandan. Ta idi nagronda da Kwaraw kung dagiti tanaw. Kat binutbuteng ida ni Kwaraw. Aya. Inusar na ti litrato ni pare Badong. Oh. Ay. Adda kada kayo di ladawan ni Kabadong? Awan. Di black and white? Wan. Kano sapsapulan ni Marituyang? Aya. Nantabulodak ko ma. Pagabog ko mat itilamok kan ngilaw. Ang di mo ibagbagang nga da kami Wan, basta di yung bukbukudan mat Ipabulod yung kanyak. Malala. Wan. Kwaraw! Apay, Tata Badao. Dumagik man no da nabatbati ka pitaka di tricycle mo di nagluganak. Awan, mate. Kasapula nga min ka di litrato kayay. Uray bagitan di kwarta. Tinapatag, may sublikan niya di litrato. Ay, awan tinakit-kitak, Tata Badao. Sa bagay, amamu ka, Kwaraw. No adda mabatbati dagiti pasaheros mo di tricycle mo. Kiti subsublime. Ay, awan, Tata Badao. Apay kit dinajak isublingay. No jak mat kukwa. Anwak ngay ko madya retrataw. Anggal, birbiro ka ni Tata Badong day taladawan na. Apay ka na.
Kukwa na nga raw. Isublitan ang kal. Apay ko ma. Katsanta mo ta kukwa. Rumbang lang ay sublitan. Kakaiso na nga adot ti usar na. Amangan mat no usarin ni tata ba daw? No nga agsubli dagiti agtatakaw. Saan mo't siguro ta na ibalod dan? Kan nabugaw mo mat amin ang alam mo kan ngilaw, di balayaw. Kukwakon. Remembrance ko. Ang birbiro kan na nga raw. Kasapulan na mat ka naon. Kasapulak mit. Kukuha na dayta. Nadawan na dayta. Sige. Ikay subli. Lost and found. Lost Lost and Paano found. pa ilang day tapitakan ni Tata Badong? Among marad nga isutyakin ko Chip. Daka saya. Isublim lata ni Jibalay da. Bayam tao may naalaan di tao eh. Lost and found. Kwaraw, jay pitakak sa mo day da. Wang tata ba tao? Nabayagin na berbero kag day takay. Alamaon. Kumplito dayta. Oray ti karga na kwarta. Apa. Nay. Yan yung litrato. At dapay nga ta dita. Nagdapay Abay ko mga ikatak. Alamaon. Ay, agyaman na kwaraw. Aguray, taikan kay ti tangdan maw. Man kay ti kasking ka. Nga agisublay iti napidot da. Kasta Kwarog. Noad na mapidot mo, rumbang laang naibirok mo iti akin kukwa. Kat isublim ken kwa na. Hala sigay! Didaan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Kapitan Enteng! Nay, adamit ti baro asarmeng dito'y silid may. Sa dino nga tinangalaan nito yung iti dayto'y asarmeng. Nakaring kamot gaya man. O may kanta mangantan, nakaluto akaw. Mabit man laing tuyang. Sa dino tinangalaan iti dayto'y asarmeng. Ay kat ginatang ko ijay ilay. Sekunhan day ta. Ngamayat ti disenyo na. Kita madlaw ang nginginain. Ay unay kan tuyang. Na, apay dakas? Among mag-alarji ka kadagita agamit. Aglalo no sikanhan. Apay pailangan ang iyawid ka. Di ka pa'y katagyaman. Tadda ginatang ko pagsarmingam. Ay ureawan ti pagsarmingak no kastamot lang asikanhan. No saan na kayat ni tuyang kung ay katenda ito'y sarming dito'y silid may. Nasa isaya at langay no yay salas ti pagturugak. Alag da ito'y pungan kaw, kinulis kaw. Nay, anya tar aramida badaw. Al-alaam mat day tapungan kan ulos mau. Wain, yay salas ako na maturaw. Kahit naglawa mat day to'y kamat ha. Saan ka makaturog dito'y silid ta, no kasto'y laeng. Anya, sapay naglamag ita. Ay, katanusa ko na. Di mo ibaga nga aging gaita. Kat kabutang mulat ta day tasarming aginatang ka. Saan na ko napakibiyangan tuyang? Basta ijay salas ti pagturugak. Ay unay kan. Ala, isublim day ta ulas kan pungan mau. Ta ikatak day ti sarmain. Ipan ko pa'y laang ijay salas. Agpaisaw? Wen, mala, aglisi ka nga ruditan. Nasa pakamay tuyang. Sa dinaw ti papanam. Adda papanan may kin ni Maribanang. Papananyaw. Agpaili kamay. Nalat agrubuatak pay. Tane agur-ura yun ni Maribanang ije tirsina ni Marikuanang. Mabit man laeng tuyang. Apay, adda ipagatang mau. Kwa. Ikatamman pay laeng jay sarming dita salas. Ayun anya. Sigay, taiyalis ko pay laeng ije silid ta. No apay ngamin akabutang mo.
Katawan mo't madiamadlaw ko tunggal ag sarmingak. Basta ikatam da jay. Tamangan no may barsak ka. Ay saus, di mo padpadasan ba daw? Maray, apay nga itakalaang. Itay pa'y nga urayan ka Ay, kasanumot nga main maray. Insimpak pa'y tay ginatang ko asarmay. Tamangan no ibasura ni Badungkaw. Jay nalawa asarmeng aginatang mo. Wen maray, kabuteng na ngamin ka. Nay, apay ka naw? Jak man amukan ko na. Sapay nagmayat da di asarmeng maray. Nalawa. Wen maray, siyempre, siyak gayam tinagpilay. Ay, no naumakan. Ilakom laangan kanyak, marituyang. Saan maray? Paboritok dayjay asarmay. No mauma ka kunakmay. Malagrubat takit din. Ang mga nupila ijay paradaan. Sige maray. Ay, agawaan ta nga ruti magna. Taamangan no maibusan ta iti branded abadaw. Sapay nagselda ita, marituyan. Marituyan, kita am da ito'y aw. Ay, bagay ni pari badong da ito'y a jacket. Ayun nagpaiso maray. Ay, mayat. Oh, kita am aw. Branded pa ay. Sagmamano ka no day tamaray. 250 laang maray. Oh, kita ti disenyo na. Ay na. Ay, kursunadak. Ang kaslasaan nga umanay ka ni Enteng. Ay, muti man maray kakitaan. Oh, atoy. Ay, kasano an na ibagam a branded day to'y maray? Kita am nga mintitag na. Oh, kompleto. Hey. Ha? Wen nga agpaisaw. Ay, sigay, alaag day to yan. Sigurado nga umanay kin ni Badungkaw. Sige, mare. No adamat makita nga umanay ka ni Inteng. Ibagam latta kanyak Ay, naimbag lang nga damat jacket na. Agina na kami pa'y man dito'y tirsina, marikwanang. Sige laeng, kukumare. Ay na, agyaman kami, marikwanang. Nagadumo day ta nakasupot ngawit yun. Ay, wen maray, wag-wag dagitoy. Saan labas tawag-wag? Branded dagitoy. Aya, Wen maray. Oh, kita day to'y maray. Branded a jacket. 250 only. wan ngagpaiso. Nalakaday ta. Ay, un maray. Adupay ati branday. Ngam saan mi nga inala, takurang ti kwartabay. Enteng, itaman pa'y anasa pa nagawid ka. Ay, wala nalpas adagos ti seminar, may. Ah, Na. Nya dagita nakasupot nga awit mo. ay jacket para kan ka, Enteng. Mabit lang tay pakitakan ka. Oh. Kita man nooman ay dagitoy kan ka. Ay, na. Kurso na dakte kolor na. Uy, kasla branded Ay wen, branded dagita. Ang di kalata ko man gimbat gatang ta, mabalin pa'y matisigod jacket ko. Ay na, Inteng, daanan dagijay. Panawin matan, tapno sukatam. Sana balay, tawagwag matday ta. Saan anangina? Angam, branded. Nay. Apa nga nuwar mo na kita badaw? Agdalusak nga road, ikatek amin adaan tapno masukatan. Anya? Adda ginatang ko akamiseta ken jacket mo. Isu asukatamon dagitoy. Ayan na nga Kita ekman? Nakaparabaw di takama. Oh, kita mangkit day no umanay kang ka. Wow! Branded mo dagito ito yan. Talaga branded na kita. Ay, ipadas ko man. Ay na. Wow! Insuot ko ito yan. Kita manubagay ko mudlang. Wow! Bagay mo ba daw? Ay, kunakon kay. Ay, mabit man lang.
Apay nga, kastoy ti angot na. Ay, kwa. Saan ko pa'y nga inlabang amin dagita? Anya, nukasta, ijay wagwagan tinanggatangam ka dagita. Dakes aya. Ay, bagi mo dagito ito yan. Diyak kaya ti agbadaw iti wagwag. Kasano ngay, no natay taking kuka iti dayta. Ay unay kan. Kumpormi mga amin ti pampanunutaw. Ay, basta. Diyak kaya dagita badbadaw, period. No di mo kaya. Ited kon kadakwarog ken usay. Baka mo ka no gumatang kay ti kawus mo no saan. Ay, kwarog, usay. Imbaglaengan talimabas kayo dito balay. Apay ka day nanatuyang. Adda ited ko kada kayaw. Ha? Anya day tanan ha? Badaw. Sige, awatin yaw. Saan nga min akayat ni Tata Badong yaw? Iso ada kayo laang ti pangtedak. Sayang mat no maistak laang dito'y balay. Oy, yaman kami nga rod no kastanan ha. Ay nalipatak nga imbaga. Wag-wag dagita. Mayat ti quality na. Okay lang na natuyang. Tinapatag, kat mabalin pa yung maisuaw. Alalya. At dati alalya, tuyang. Anay ka? Apa sinipat nak? Alalyamot asasawam. Ha? Apa nga, apuraw mo ti kortina ta, tuyang. Sino katak? Tadaanan dagiti kurtina ta. Kahit nangalamanan nga'y kadagita. Sa dino kumapay nga'y. Ijay wagwagan ta isumot laang ti kabaelak agatangan. Ay, unay kan tuyang. Iyawid mo amin ang ngalalya dito'y balay. Aha, jak amukan ka. Tilang amin pampanunutaw. Kasanula nga'y no natay ti aking kuka kadagita. Simurot din ka na ti alalya. Aha, mangrugi ka man ako nakaw. Dagita kita kortina ti makitkita dito'y balay. Kaya nagapumit iti wagwagan. Right? Tuyang. Apay aya. Ay, disturbo kay ti pannaturaw. Anya tura sa naya. Tingat rabiain, tuyang. Anya nga minti bagam. Makain inuumak nga raud. Kating ka uminom ijay kusina Adumot ti danom ijay. Saan amasapol aringan nak. Kadwain na kumaa. Ada ngamin tinabuyak. Ano kastoy nga oras. Kitrumwar na giti alalya. Kasano nga, no dati makitak dita salas. Sapay inurnong mo tisikanhan nga usar dito'y balay. Alam na iti flashlight. Taing ka uminaw. Anya nga iti kabutang mo. Balay tamot na itaw. Ay, makamuka mo tandita. Di nakdisturbon. Tay tuloy ko ti maturaw. Badaong, naturad ka. Saan ka atakraut? Isu ano at dati makitam nga lalya. Ipalapal mo kit diya. Ba, nga isu dati mabutang king ka. Saan kit ase ka? Badaong. Nanay. Inya kay dayay. Kasladag timtimpla iti kapay. Nanay. Pinatakan na. Inya kay dayay. Dati nakapurawan nakatungaw iti lamisan may. Ay, taray ba daw? Taray! Ay, tuyang! Tuyang! Agring ka! Ay, apay aya. Ay, kunak matali nakdisturban. Dati... Anay ka? Kilahat mo ta sinipat na kong tuyang. Agsao ka nga minay, tilimpiaw. Adda nga ron agtimtimpla iti kape iti kusina. Anya? Kung nagtumang aming ka, saan ka mangyaw awid iti sikan nagamit dito'y balay? Nagtangkin tumit ti ulam. Kita manita, nagadudan nga lalya dito'y. Nay, agim impaki kamay. Sa dino ti papanam. Ay, pumanaw ako dito'y balay. Di akon maanusan ti kastoy mapaspasamak. Ay na ba daw imagination mo laang dagiti makitkitam? Amok no niya tinanggag ko kinakitak tuyang. Be positive nga min. Be positive nga. Yak amuking ka. Sipod nang ihawid kay tisikan hanagamit dito'y balay. Nagadaw ti daki sa matagtagainab kaw ken makitkitak. Ay na ba daw kas kunakaon imahinasyon mo laang dagita? Kasano mga may negatibo akanayon ti pampanunutam. May bagam day tata sana si kati nakakita.
talaga mat ngamin ngawan ti makikita. Sanak akasken ka akum konforme ti pampanunutam. Isong adaw ti makikita. Sige may, tataba daw. Hun nga raw, sa dino ti papanam tataba daw. Mapanak iti ni parenteng. Anya tinapasama kaya? Dakil mo't di tabagmaw. Hey, imadong, tiyal alya, di balay may. Nang rugi din ang yawid ni Tuyang itisikan na nagamay. Anya? Inyawit ko mo tiwagwag ng internet na natuyang. Ngamawan mo tiyal, alya nakita. Ay katuraya ma, adan taw. Ha? Uray siya, tataba daw. Dito'y jacket ngayon suot ka. Second hand day ito ngayon ni Nana Tuyang. Awan pa'y ita angam adan taw kunak manay. Urayan nyo lang Amaw, tataba daw. Imahinasyon nyo lang da kita. Di kayo nga nagpanunot iti negatibo Nimat ka ba dong jay limabas dito tersenak? Nakita ka nagturong itayan da kapitan, Maray. Ay na, pimanaw nga rod ijay balay maray. Ado ka nung amin ti makikita ng alya. Anya? Wen, daita ti pudnaw. Siyak pa'y kit di ati pabasulan na. Tanagyawid ak kanong amin iti second-hand agamay. Ay, amangan mo't no negatibo nga minti pampanunutan na, iso akasta. Kasta mo timbagakan ko na maray. Ingam di mo't dumngag kanyak. Nasaya at kit di at taijay tinapanan na. Adumot laeng ti sikunhan nga usaran da maribanang. Tapno malawlawagan ti panunot na numakita na. Daimbag ngagsapa, paribadaw. Kumusta nga titurog mo dito'y balay? Ay na, nasaya at mo't paray. Naimas titurog ka, paray. Ayos nga rin. Adaman ti saludsodog, paray. Sa dinaw, tinangalaan nyo kadagiti kurtina yaw. Ginatang man ni Banang ijawagwaga. Di mo nadlaw. Kapadpada na ti kurtina yaw. Agraman ti supaan nagturugam. Wag na dyan, second hand. No, sikin handa gitaw. Apay nga, awan tinakita nga alya, idi rabi. Ay, paray. Napauli magkamit. Ay, awan ba't paray? Adalaan din nalagip ka. Ay, agwari ka. Ay, pudno ay at idamag ka. Api manaw ka iji balayaw. Gaputa ada ka no makitkitam nga alya. Kahit pagpabasulam ni Marituya nga agyaw awit iti second hand agamit, wunawagwag. Ay, uwan paray. Mumparay. Di ka nga minagpanunod iti negative. Kita mi dirabi. Second hand mo gamit mi dito'y balay. Ngabawan mo't nakitam nga alalya. Kunang pa'y anasaya at titurog maw. Uwan nga rod paray. Ay, imahinasyon ko laing siguro nagiti makitkitak. Gapo iti negatibo pa nagpanpanunod ko paray. Malita kapikat agawid ka. Kahit inton makaawid ka. Agsuri ka ka ni Marituyang para. Uwan paray. Kasta, teramiday. Ay na, tatabadong. Awan mo't parikot iti second-hand agamit. Nulakat kayat mo nga usaran. Kandi ka ngamin ang panunot iti negatibong taday tati mang butbutang kan ka. Ala sige, dinang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Basit. Sound effects June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.